Pa je, evo, čeka nas susjedski derbi, zahtjevna utakmica. Znamo da imamo jedan negativan niz, želimo to prekinuti. Želimo odigrati dobru utakmicu i nadam se da ćemo kroz tu našu dobru igru i osvojiti ta 3 boda. Očekujemo naših igrača da budu puno bolji nego što su bili na prošlim utakmicama. Evo, imamo i 2 igrača koji se vraćaju, koji su bili kartonirani u zadnjoj utakmici, koji se sad vraćaju, to su Agli Porno i Štrkalj. Kažem, teška utakmica, ali daćemo sve od sebe. Sudi nam isto sudac, mladi talentirani Erceg, nadam se da će biti u boljem izdanju nego što je bio u prošlim nekim utakmicama koje sudi ovdje i očekujem da ćemo svi zajedno uživati u nogometu. Hvala trener, s nama je kapetan Tomislav Božić. Tomi, kako su to očekivanja? Pa isto sve što je trener rekao, nažalost ovih zadnjih utakmica nismo baš bili u nekakvom izdanju kakvom smo htjeli biti. Jednostavno treba dati sve od sebe, ove utakmice koje sad sutra sa Varaždinom, potruditi se, dati svoj maksimum da dobijemo, da ti bodovi ostanu ovdje, da jednostavno taj negativan niz prekinemo i da krene u nekakvom ljepšem smjeru ova situacija, ali trenutno ovako nije nikom ugodna, ni nama, ni igračima, trenerima, ni ljudima u klubu, tako da. Hvala. Kakva je situacija s Lepinica? Lepinica neće moći. Neće osjeća ozljedu koljena, znači on neće biti u konkurenciji za utakmicu kao ni Hlevnjak. A ovi drugi su svi na raspolaganju i vidjet ćemo kroz današnji trening, odreći ćemo ko će sutra istrčati. Se možda razmišlja da se od prve minute pruži prilika mladom Radakoviću da on proba napad? Ne, vraća nam se Štrkalj. Znači Štrkalj koji je naš najbolji strelac i najiskusniji igrač i mislim da je to utakmica sutra za iskusni igrače. Znači moramo prekinuti taj negativan niz, stavit ću igrače unutra kojima najviše vjerujem i koji su u biti i kroz ovu jesensku polusezonu i proljeće najviše igrali kod mene i njima najviše vjerujem i ti igrači će igrati sutra. Nije običaj da spominjete suca, zašto ste baš spomenuli da vam sudi Erceg? Pa zato jer na te zadnje 2 utakmice nije baš bio u najboljem izdanju ovdje, bilo je tu puno prigovora. Ja i dalje sam kod uvjerenja da to nije bilo namjerno, ali kažem, bilo to dosta propusta, tako da očekujem da će biti puno bolje. I oni su u nekakvoj mini krizi, znam da ne volite komentirati druge momčari, ali... Pa ne, Varaždin ima svoju kvalitetu, normalno, i on isto gaje nogomet koji se igra od noge na noge, to je uvijek tako bilo kod njih i imaju oni svoju kvalitetu koji svaki klub u prvoj ligi, ali evo, vraćam se opet na našu ekipu i uvijek gledamo da smo mi što bolji i ja se nadam da ćemo to pokazati sutra. Znamo i sami da taj teren nije idealan za neku kombinatoriku, teško igrati na njemu, ali evo, daćemo sve od sebe i ja se nadam da će se i sreća okrenuti na našu stranu, vrijeme je već, ali mi smo ti koji smo na terenu i mi moramo zaslužiti sreću. Ja se nadam da će igrači biti na 100% svoje mogućnosti i tako da se i sreća okrene na našu stranu. Možda pitanje za kapetana, obrana je malo klimavo u zadnje vrijeme, pogotovo ovaj gol na zadnjoj utakmici kad ste dobili, malo ste presmiješno ispali, znači utrčali igrač koji je bio 20 metara od gola trenutka, hoće li obrana biti konačno na visini zadatka, hoće li kapetan to poslužiti? Pa, općenito obrana, što se tiče obrane, znači nije to samo nužno ova 3-4 obrambena igrača koja su najbliža golu, jer obrana se igra, kreće se praktički od samog napada prvog igrača pa sve do golmana. Kod tog gola je bilo puno nedostataka i grešaka daleko prije nego što je uopće došla lopta blizu linije obrane. Tako da to su stvari koje općenito treba popraviti, na kojima treba raditi, kojima igrači trebaju biti koncentrirani na stvari koje trebaju raditi na terenu. Naravno da obrana, što se tiče, pogleda se broj golova koji smo primili, znači ne da je loše, nego je katastrofa, jel? Ali s druge strane, svakom nekakvoj seriji, nekakvom nizu dođe kraj, tako se ja nadam da će to biti sutra, jel? Da ćemo konačno odigrati utakmicu, da nećemo primiti gol, što je nekako cilj, prvi cilj, a onda od toga krenuti dalje prema naprijed, jer ja se nadam, bez primljenog gola, mi ćemo ga sigurno zabiti. Da, i ove sezone ima Varaždin definitivno
Pa to što neko leži ili ne leži, to je utakmice koje su bile prije, znači apsolutno ne želim uopće gledati ni razmišljati na taj način jer to što smo mi igrali Varaždinu u prvoj našoj utakmici u ovom proljetnom dijelu sezone nije ni blizu izgledao kao što izgleda sad, jel? Tako da uopće, ovo sutra će biti sasvim neka druga utakmica, nikakve veze s onom utakmicom koja je tamo bila i kažem sve je na nama, mi moramo biti ti koji moramo biti pravi, koji moramo odraditi to na terenu. Zaboraviti sve ovaj negativan niz i sve ovo što je bilo prije toga i okrenuti se toj utakmici i dati svoj maksimum da dobijemo tu utakmicu.